Dematahol, hirim une taulaga di humi trelez, l'air ma vostalio di d'Amber l'or neve inilis, lido ur bar agorvro, mais chetampen, taula mursel da hundouereyeu. 7h34, l'info d'ici Brésil continue en breton avec la santé mentale. Yeret speret en breton. Place à Brezonek varwagenou, ici Brésil, à Gencho d'Isale. Divisé de neus renerez à radio publique, l'emel daubenat keleier en abaden vintin. Ici matin, skignedi et varorchaden, évite produit meilleur vid internet. Un divise enchet gant disoru en enklask embané des mis genver à digres trum en hiver à Brezonegerien. Kennerel d'ober abadenou pekeleier giz vezegret da uget vraso pa obe kroe d'RBO RBI chiwas wakepo chupkin. Brezonegerien war an oad ne betor zo a Brezonegerien yawang non eus ket pe ninket de denet gant om radio diom ni noze ar zonje penos sachaneo quoi. Penos ad pak aneo a dre internet a go produia d'envechou prop micherel gouda ouzon revat et vous moyen da sachaneo endro quoi. Mais David Loden eus kipaia radio, ar gazetenerien du yezek da gentapen, an divise ne ket a respond mat d'ur gwirguden. A du mont evit dioren tout d'arpez a zo var an niverel dre internet, mais a rabat dilezel a gwagenou a radio var amen eustro. Ne relom ket a senti andraman pe gwir vidomni a bouestre et jomfe ar yez diouz ar mintin kerz pad en eurioù chilou braz. Narwez braz peut ave gouizet et yav ar zigresk en hiver a Brezonegerien doare spontus. Ur zinadek zo be lancé den linen da c'houlenn skoazel dig an ar gilaouerien hag ar vreton e tom ouz ar yez, a klast kendre rirenerez ici Brésil da jench ali. Ouspen 3000 pem kan adut, o deus laket o anno e dougant tri dervez kenta. Embanod un doue a he di varronegeu I garante a divro trelez. Cloteneu ur bar leonat per pronost zo engravet bremañ ar clor neue un iliz vostarlieu d'amant I d'Amber. El bub krechté et chom didrousker bour trelez. Triblesso dija ne sont tchek lechier un iliz amant chan, rego a revrus kint, mais si d'Amber I changeau, peut vostarlieu da clor neue geden tikir. Mais o kontan, mais o laouen ya, il laouen un. A raoug miseost, e veho klevet a dare o tental, kleier trelez, dans anter en manchou, dans neurejou, la cresteiz, hag evit an angelus. Unon hag ur lechier koursavet in trivervet kantvet zo be kaset un diaz, ke feute de india bar, chetu un ani e gemero I lehi d'Amber, 30 kilo e bouez ediltrud, hanvet diar santez patronez trelez. Ichtouer a gine lenegel ur gumun e zoug e beur l'or, a drugere de Hervé Losek. Kaniged un deus ar skrivaniour d'un tikir engrav en ar neuhi djeria ou bar orvro per pronost. Dambro treflez ganez, me fel din mon raktal, eno ni gano c'hwek, pa glevim ar c'hleier o tintal. Juste moi qui niget traou et galek, mais moi choujet, mais chez Brau, la cad varvel a pez neus great per pronos, pez gur apot di choujet, oa poen braz la cad traou da kavet bas tout da pez neus skrivet indra a glot mat kenan gant an afer. La cad brezonek na izo Brau, hag a obar renta enor d'an den neus bevet amant, neus great sacré labour. Zo golor c'hoaz. Par 1000 € à Tregonde, un deus kouchta dinol leur chantier hat kampen klechier trelez, payet geden département, un tiker à donezon nautu d'orvro, spio deus dileni di ur jumun, o lakat de son eng assemblez eid ur verchetan d'un triarnugen a veuen de ver pardon.